outro relato onde Risco fala do tempo. A ver, eu xa sei que eu reviro moito as ideas. Eu como si vin ao Risco filósofo, onde toca incluso a idea de Pitágoras, non? Ese tempo pitagórico que tiña que ver co movemento, cos astros. Pitágoras diríanos que o tempo pasa en tanto, a forma del de explicala foi se os astros pasado tal tempo volven a estar no mesmo sitio, non? Era como unha demostración do tempo da que Aristóteles facía risa, porque, claro, o tempo tamén pasa para aquilo que non está en movimento, pero, bueno, a idea pitagórica do tempo era esta. Risco, que para min era un tío moi erudito, que tiña todas estas cousas na cabeza, por exemplo, ten un relato onde, ademais, fala, nomea todos os signos do zodíaco, porque el tamén era moi esotérico, que é moi... todas esas cousas que el explorou estaban, non? E é super bonito onde di: el tiempo debe ser cosa en que podamos confiar, que non nos debe coger por sorpresa, sin grave peligro. Muchas veces nosotros mismos faltamos a esas leyes. É dicir, o tempo, evidentemente, é medible, é o que é. Somos nós que faltamos a esas leis, que este sería o que é o meu tempo emocional, non? O que eu nomeei como a tempo emocional. Somos nós que non imos nese tempo real, nese tempo literal, que diría Aristóteles. E daquela escribe Risco: tenemos un contrato con el año. El año bien sabe que en muchos detalles nosotros faltaremos a él. Non estou lendo todo, e di: el año es precisamente orden, ¿sí? O tempo medible é a orde. Está moi guai porque está falando dese tempo pitagórico, o tempo relacionado co movimento dos astros.